sinzi ukuntu nubuye amaso gutya mbambonye amaguru. Yewe mana we, kumwica baramufata bizava mu iperereza kuko ryatangiye. Umurambo wajyanye gusuzuma ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo hamenyekane cyateye urupfu rwe nyirizina, ndetse turakangurira abaturage rero kwirinda ibintu byose byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo humvikanye inkuru yahamuye abanyarwanda ishengura imitima ya benshi. Iyi nkuru rero ni y'umwana wafashwe ku ngufu w'imyaka 14. Uyu mwana aza gufatwa ku ngufu n'abagabo babiri. Uyu mwana yaje kwitaba Imana ku iki gicamunsi aho yasambanyijwe n'abagabo babiri bikarangira bahise banamwivugana bamujugunya munsi y'iwabo munsi y'urugo kugira ngo bayobye ishami ry'iperereza. Byagenze bitewe kugira ngo uno mwana afashwe ku ngufu birangire banamwishe. Hari ku itariki zisanga 3 zari z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2026 n'ubundi nibwo uyu mwana yaravuye ku ishuri mu masahira saa 12, ariko mu kuva ku ishuri aza gutindana na bano bagabo uko ari babiri bamugurira utubiswi n'uduhenda abana birangira uyu mwana atinze gutaha. Uyu mwana ari umwana usa neza, ari umwana uteye neza, ari umwana ugaragaza ko yarakuzeho, ariko imyaka yo yari mikeya, ariko yari umwana uteye abagabo ubusambo cyangwa umwana mwiza ukene. Imvugo umukobwa mwiza ni umwana wakuze neza, ni umwana nyine wize neza, nyine urabona ko ari umwana ushinguye nubwo afite imyaka mikenya, ariko urabona yuko mu gikuriro mu gihagararo cye ni umwana usa nkaho ari mukuru. Bano bagabo rero baje kumufata ku ngufu ku iki gicamunsi. Kumufata ku ngufu baramufata baramuniga, bamufunga umunwa, barangije bamukuramo imyenda, barangije baramusambanya. Uyu mwana rero mu kumusambanya biza kumuviraho ingaruka, arava cyane, arava ni nkubwira ngo kuva uyu mwana yavuye amaraso atagira ingano. Nibwo barangije kumusambanya, barangije bahita bamufunga umunwa bamujugunya munsi w'umuhanda. Umuturage aza kubona umurambo munsi w'umuhanda ahita avuza induru, aratabaza. Ako kanya ahita hamagaza imbangukiragutabara iza yirukanka ije gutabara. Nibwo yasanze umuntu yitabye Imana. Imbangukiragutabara ikihagera rero kusanga umuntu yitabye Imana nta kindi bakoze, bese bahamagara imodoka ya polisi ihita ijyana uyu murambo, bahita bawujyana mu bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzumwa bamenye ikishe uyu mwana nyakuri. Ariko bano bagabo babiri bakekwa icyaha cyo kuba basambanyije uyu mwana utujuje imyaka y'ubukure barangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Umugabo umwe yari yubatse, yari afite umwana umwe, afite n'umugore yari mu kigero cy'imyaka 28, yari afite uruhinja rutaruzuza n'umwaka, bivuze ngo agiye gukatirwa igifungo cya burundu asize umugore n'umwana. Undi yari afite imyaka 30, yari afite abana babiri, afite n'umugore, bivuze ngo urumva yuko bose bakiri abajeni batonya nibwo bari bagishinga umuryango. Birangiye rero bisanze mu maboko atarayabo, bagiye gukatirwa igifungo cya burundu bazira gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Icyaha bakoze gihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure bikarangira bimugizeho ingaruka zo gutuma uyu mwana haburira ubuzima. Urumva ko ni icyaha bakoze kitababarirwa kandi kitagabanyirizwa n'ibihano. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryatangaje ko abagabo babiri kugeza amagingo anga bari mu ishami ry'ubugenzacyaha RIB bemera icyaha bagasaba imbabazi, bakavuga ko ibi babikoreshejwe n'ibiyobyabwenge bari banyoye, bityo rero ntago babikoze babishaka, bityo rero n'ibiyobyabwenge byaye bakoresheje. Bavuga yuko biyemera yuko bari banyweye itabi, banywa n'inzoga, bityo ntago mu mutwe wabo bari bari normal, bivuze ngo ibyo bakoze babikoreshejwe n'inzoga n'itabi. Bityo rero basabye ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko ryabashyiriramo imiyaga rikabagabanyiriza igihano, kubera ko ibyo bakoze ntago aribo babikoze, ni inzoga n'itabi bizabikoze. Bityo rero bababarirwe basubizwe mu miryango yabo. Ibyo bavuze ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryabiteye utwatsi, bababaza impamvu bakoze ikosa ryo gusambanya umwana ungana kuriya. Ari abantu babiri barangiza bakamufunga umunwa, barangiza bakamuzirika bakamujugunya munsi w'umuhanda, avuga yuko nabo atari bo, ari inzoga zayi bakoresheje. Bityo rero
bababarira bagasubizwa mu miryango yabo. Abaturage bacyumva bino ko bemeye icyaha bari gusaba imbabazi, bavuga yuko ibyo bakoze babikoreshejwe n'inzoga, bahise bavuga ati ahubwo bano bagabo ni inyamaswa, hejuru yo kwica umuntu banywa n'ibiyobyabwenge, mubabaze ahantu ibyo biyobyabwenge babigurira n'ahantu babikura, ahubwo abo ngabo babicuruza nabo bafatwe batabwe muri yombi. Niba ari ibiyobyabwenge banyoye bigatuma bakora bino, bivuze ngo hari abandi benshi bari inyuma bazakora bino, ahubwo nibababaze aho bino biyobyabwenge babikura, ababibaha babifata he, babikura he, kugira ngo naho hakorwe iperereza nabo ngo batange ibyo biyobyabwenge bafatwe batabwe muri yombi, kugira ngo tugabanye impfu z'abana bakunze gufatwa ku ngufu bikarangira bitabye Imana bitewe na bino bigabo ngo biba byanyweye ibiyobyabwenge. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka ni muri bwo bwa mbere gize kuno muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera uzajye umenya byinshi dukora. Abagabo babiri bashyikirizwa ishami ry'ubugenzacyaha RIB, urubanza rwabo ruzaba ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, nibwo bazajya kubakatira igifungo cya burundu. Ngayo nguko rero tuzabibamenyesha nibajya kubakatira, tuzaberekana amashusho n'amavideo, ibyo bizaba byemewe. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze. Amakuru nakagaruka ni muri bwo bwa mbere geze kuno muyoboro, nyaboneka ibuka gukora akantu kazwi nka subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora.